Very tough match. Anake kuma iria ria Orborosat mahurujagirwo ni timu ya Dagoretti na bao 3-1. Malvin Ochieng, Simon Omodi na Paul Odhiambo nio mabungire Dagoretti. Semifinal ya kiri timu ya St Anthony yumirire dakika 90 cia kuongererwo niguo kuhota timu ya Ebwari na bao 3-5 cia mikojo ya penalty. Mufidini wa volleyball iritu kwa dhanze kuma Kilifi gacemania na Cheptil. Cheptil mahotire Pasenga ya Nyandarua na seti 3-0 guku kwa dhanze makihota Soweto ya Nairobi na seti 3-0. Volleyball anake magonga mahotire thukuru wa Nyamwera na timu ya Lermwoko yagaragaria Lang'ata na seti 3-0. Lermwoko magacemania na Nyamwera rucio. Look at how the Mufidini wa maguru ikirekenire rutwa matakiriti miaka 16 airitu a thukuru wa Yeta magacemania na Maeni. Yeta mahotire Nyarari cia Kobara na bao 1-0. very tough match. Mwena wanake Serani kuma Mubadha igacemania na Kayonzo kuma Western thini wa final. Ahotani makamenyeka rucio na kia Dagoretti makirimana na St Anthony kiharu-ini kia Moi kaunti-ini ya Githumo. O timu girothitie maitho hotani mehariri-ini ma mathako ma gitaru kia Afrika irathiro maria makaharirio muciĩ wa Arusha, Tanzania. Kiribotera Inooro TV, jitagwo John Kata Wanjohi.